Revülsiyonnigar folklor oyunlar meşahitten taharından Eduard Kardas Pekarsky жарықтан бұта кені образцы народной литературы Якутоп ден улахан жоғыннақ серияны атын учылы да олар сақы фольклорын әміларын тоғырылусын баратын улақалы тылынан бөрлен алфавитынан бешәттен тахар бұта үстуымынан тахарыта Россияға аралап ден улахан академик образцы тюркских народов, народной литературы ден серияны тахар бұта. Ол серияны тахар бұт қолы бұрдан кені сақа фольклорын төмен образцы народной литературы Якутоп тахар бұта. Бұл тахарытылар Эдуард Карdas Pekarsky улахан ділін білейләқ, көріләқ, онна сақытылын олышчы жүрейді білерке серінен бұл тахарыға кені улахан тегістологическай бұхарыларын орбыта, тойды таққа өтші тауға көріріқтәр жонлар, ақылы ұрыққастыватар жонлар, сыйға қалты hұрыулара тоқты сүрдәқ әдбәді, кені оны баратын редакциялан, онна қайдақ хөккі әтіліқтәғын баратын көндірен баран аллара әттігер кені әрігін алға рукописқа қайдақ кілдірілдептін қаяндағыны үйәреті. Еті білден тұрар фольклор әміларын тылын өйін үйретерге тоқтолыз надалақ дей аныбын. Онтан әуеске бұласылдырғар фольклор мешәттен тахарынан, фольклор әмілер мешәттен тахарынан институт тәріліғаттен күріске тылуыта ден әтеқанада тыл онна культура институтын 1935 лаққа бейі олшчулақ общественной культурасыны детельбіт Сурьячы Платон Алексеевич Ойынскай тәрейбіті 1935 лаққа онна ол тәрейяткіне фольклор секторын анан туспа тәрейбіті бұл сектор қарабанығыттан фольклор әмінетін коммунынан онна бешәттен тахарынан өлелән бар бұта. Отын осынан ити институт фольклор әмінлерін бешәттен тахарытын остуритын күрдіққа икки қайсқанын өләуіттер маңнағыта болана фольклор әмінлерін бешәттен тахарыған научнай, популярнай тахарыны кенлер тәрейбіттері иккінен болана академическай тахары ден. Ол научнай, популярнай тахары білден тұрар ити фольклор әмінлерін бешәттен тахарыға маңнайғы қардылар боладылар. Онаға Платон Алексеевич Ойынскай фольклор әмінлерін бешәттәхінға фольклор коммунынан жарықтан бұл жоны көулән тоғыры бұттарын кейін ағашыға тиеддер салла құрықтақ үлені тұрыр бұта. Ол күрді кені Сәхен Иванович Бола ден фольклорист коммуняшыны Шырапчыттан ыңранылан институтқа үлі албыта. Онна кені 30 сылларға институт тәріленіне фольклор әміларын жоğlan әлі өмағой туғынан, түрітті тұстарынан, тығын туғынан, үйәнірі бәйті бағатынан қомый бұтәбет. Жоғыл қомый материалларын кені түмен Ойынскай ордағынан Лена, Нуша келініне ағай сақалуға ден бір тәқай қомырынығы білімнен тахар бұта. Манна білен тұра кені системалар бұта. Осы үрбі 5 главаға кені нарда бұта. Онна хақалар орот Нуша келініне бұтоймады туынатығар қайда олар бұттарын туыдан ахан сен таңдан олар бұттарын баратын етінне сейді, сейдерін, томларын сейді сұрыяр. Онна білден тұрар аға ұстарынан арақсан олар бұттарын тығын туынан онна хақалар хоруттан кәдедерін туынан омағой әлі тұстарынан үйәнді бартын нардан хүрбі 5 главаға кілдер біті. Онна бұл білден тұрар сақа олуын өтші тауы
Nusa gelene olan kine seydi suruyor onna kine seter saha eddakka diyen. Ola da bihi bu Nusa keliyattan bilen turar Nusa kulturaların kineleri gösterin ılmıppıt, bu kuluppıt elbek. Ondan jignäh saha eddakka olak bulacakpıt. O sehen ivanış bolu kinigetiler kinigetiler olup süredir tıktarılan kırdırıldı bite. Onda kine o kiyin uluslar serkaya zahniyetlerden sorulbut aymıların baratın tümen killer bite. İti institut mağnaygı noğuşnay popülärnay taharita bolar. Olgunan baran komoyu en Potoyu suşuyunska utusetta Allah'a represelemite. Onu bu kine erdasilan taharan. Bu narot esteva kavlan taharıp kine gete diyenler. Tak saatin kıtta baratın uatta gösterleri. Bari o bir sığızı piler kalbıta. O bir sığızı piler kalbıtattan kelin bu oğulları bütün kendine seni manış bolu kine getin iki kine genden beşik izdaycıstavata beşetten tarbuta. Ondan da ki istatayını Gavril Vasilievich Popov diyen filologiyaska nauka kandidata sorulbuta. Ondan o tarbu kinigete ikkin narokka kalbite. Ergillen kalbite. Ondan ikkis kinige itikemge oyunskay barın sağına olonko kisvittere. Oyunskay o sen olonkonu olus sengerer ergir kiyete kini beyete Juluren yurgun botur den olonkonu suruyen kallar bıta. Onne beytin kemiger manay gülşan beşetten tarbitin kelin kini atetildi bitin kende tuspa Juluren yurgun botur den taksı bıta. Onne bu olonkonu tadehi bilagat derravin tulbağından nuşalı emi ettonu sılarga taksan turar. Onne tabi deyin o Angiliska tılbastanan adıydın arotlargar bu yurgun botur tidde. De onu oyunskay bollana ata jignäh narot olonkutun jonga terdi kadın sanana halittaran beyata bilgüldir kollegatın Sovetskay partiyana ülehet ayıqsı Fyodorich Bayarab sorulbut otuttu salaqa sorulbut Gorab Dmitri Mikhailovich diyen o saldan atırıp olonkutun sorulbut müccibe olonkutun büdrilbet müccibe olonkutun beşetten tahariga ısıvıttara. Onunla kim redaktör boyutundan payet bililek payet Serapim Romanış kulaçayıp kıttı bıta kine elbaktık redaksiyalabıt o topsarbıt çöçüybüt onu bu kinege tutağısıllaqa tospa kinegenden taksı bıta onu sağa jona olonkottar dağını üyera oğuq sağa jona bu kinegeni olus hergen ağallar oğulurgar aktarallar ete oltuğunun elbak tuğaktar huruyular bağlılar. Onda jona ergağa kine bekke tibite. Bel onlar ağday dul veretin sıllargar. Bu olonqa kinegetin herige baraççılar, izce baran ağaçlar bolallar evet. Onu ise Yegor Petrovich Neymokov kinegetiger oltuğundan bağır. İlmen öbdülen turuyalar denge. Onda akallata müccibe olonqonu tüyöger uqtacıbıta bu cekelen tüyen tığına kalların tuğundan. Doğal simbol jine. Jahonluk olonqonu beşi jambut ıtıktırlar, öre tutarlar ete. Ben onlar ölür ödüğü kiler turan olonkonu jallar ete diye. O günden baran bu olonko jılgata kelin ustuğur buta. İşte bir onu sıllarga Kiroshavkin diyen ki ben ede hürriyatçıt mümkün her bite bu olonko jine olak bortulak norota doğurda hular erkücüğü tüyerer diyen. Onda kine arjaman jırjaman diyen toğuz bu katıra onna bir üstten karı diyen Ava bu katır dara bu nuşanı onna toğuz bu katır daran tüheren kadar bitter bu diyen ünsü tüheren bu bortulak emlini ağaçlarga teder hatammat diyen bu buta. Onu homoyu en bihi billah hürriyatçılar buttanı uçun eder buttanı onu
öýäbittere. Ýagынан bu olonqunu biblioteka fondatdan ustan göstürdüler. Ýagından ete ikkis ulahan kinigebit emeye kena açıga tibekka kalbıda Alexander Nikolaevich Zhurkov bilgin ertümen spikere ve bir duydulan yılların mücübe olan konu iki hentlinlerige hüdde küskülülerde onna olan konu iki tınca onsallahka sakalı onun uşalı tılınan beşehteten taharbıda onu hakalı teksin kine orut bayarap kayda hurul butun onu söylüver tüyerbide olsa üstünce itinde könürüne killerde ite hüdde olakan öyle onunla tılbahım ollana billilah vastıkavet sidirap yogur sidireviş tılbastabıda onun bu oyunskay köğlenin taksıbıt olonko bilin norokka ikkin ergillen kelle diyen. İte bir doğuşuna popülerine taharıbıt ata bastan kulu burdara diyen etekka nada. Ondan tabi dinge de kemge bir folkloru ki ağaçı etirdiğe elbektik üleliyibet. Bir kendiki yıllarga bir eskin köğlehinden benimnehinden mançarın orotunu mağdur diyen. Saha bulurga sendra ona sendra diyen emiye institut grivinen ite taksıbıta ite emiye noğuşuna popülerine taharılarga kisser. O manna kiri istatiyana uçunaydar Nikolay Vasilievich Milyana beytine uğrayıbıta bu haretin Ivan Georgievich Mileskin beyt arka materyallarından gören bu mançarı çakçı olarak cıvıt kini sırıların tohunan norhon jignähti kapsile bittiğinde kastan suribıta. Bu emiye noğuşuna popülerine tarih basına kolaborun bıhıtından beyge sanalıyıbıt. Ondan bu olarda tutuğusılları gar folklor emnilerin tarihiga folkloristarattan ilbağı ülletibit. Kolabora folkloru komyaçılar Nikolay Tarasov Stepanov, Georgi Evgeniyevich Fyodorov, Suriyuların beyge hastadaki degenden emiye beşekka belimden nurokka tettibit. Ete emiye hüddâh ulahan ülediyen sanalıyıbıt.